Nagturo kami dirabi, Leia. Iji balay da Mariel agayam ko, tatang. Ulbod, naggapo aki balay da Mariel. Kat imbaga nga awan ka ijay. Kwa. Nagturugam idirabi ikunak. Ije balay tinobyom, ha? Uwan, tatang. Nya. Ikan-kansan. Sige ah. Padasan yung dimang kabil kanyak, tay darum kayo, tatang. Ha? Blaglagi pa nyo babae ak. Kat minor di dadak pay lang. Mabalod kayo no kabilandak. Ipabalod kayo. Aniya. Una yung di kasta pa nagsasaom, Leia. Kasla di nakpay kabilanganan nga amam. Gapot ta didak maawatan nga anak yo, tatang. Di yumat nga minitad di pagragsakak. Ipaidam yu dayan tiragsak ko. Anyan. Talaga nga ipaidam mi no amumi apa ka isagmakam. Imubumingan ka. Ngam asawa ti adday ti panunot mo. Addan to pa 15 years old na nakiasawan. Siyak tulakit din a 17 ti taonan. Ag-eskwela ka pa'y nga umuna. Baybay ang pailaan day ta asawa. Pinalubusan da kan ama ki boyfriend. Taagpilit kamat ngamin. Ngam no day ta asawa. Saan pa'y amabaling? Basta makiasawa akong tatang. Agdan na kamin ka ni Alden. Mayat kayo man, no saan. Ang mga no pagsinaan data, Leia. Saan? Siyak ti matungpal. Saan nga isuda? Naimbagkan ka at awan dagiti dadakkel mo ang makibibiyangkan ka. Tadada iti abroad. Nawayaak titoy. Tamaaramid ko amin na kayat ko. Naimbag ka pa'y Alden. Basta pauitan dak iti kwartak, ayusan. Kahit, kasano, di ka nagawid iti balayo. Tamangan no di da kan palubusan arumwar dananang kantatang mo. Pagyanak nga rodan nga'y. Dito'y balay mi Awan ka duwak dito'y Leia. Sige, alahag nga rodan dagiti kawis ko. Taagdan natan, Alden. Apay dagita kawas mo, Leia. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Agdan na kamin ka ni Alden. Anya, amom ka diti ibagbagam. Nagubingan kayo pailaang agdan na kayon. Kan kasanon ti panagadal mo, anak ko. Agtuloy aklat taa. Di kay madanagan. Ituloy ko ti agiskwela. Makaturpusak iti panagadal ko nga uray makiasawa akon. Isublim dagiti kawas mo iti kabinet mo, anak ko. Saan ko maanatang kanti ulam? Nanang itad yun ti wayawayak tabalasang akon. Agadal kapay. Inton makalpas ka iti panagadal mo. Samon to aramidan ti kayat mo. Basta siyak ti matungpal. Inyan anak dakpay lang amin no di yumat itad ti pagragsaka. Leia! Rabiin, ani bakit? Maturugtan. Husto day ta na panagsangsangit mo. Apay akas jay ti anak ta. Saan tamat anak kurang anang bagbagakan ko na. Pinadakkel ta babaan iti nasaya at asursuro. Nga mapay akas jay tararamiden na. Na-impluensya ni Jen Nubio na. Manipod na gayan ayat dakin ni Alden. Nagbaliwan ti ugali ti anak ta. Kasanoon ti panagadal na. Maturog tan. Tasukunan ta intun bigas. Leia, agawid tayo nanak ko. Diyak kayat nanang. Saan na nakaturturog ti inam idirabi. Gapo iti kapapanunot na ken ka, Leia. Basta diyak kayat. Baybay andak ko man. Di kay mandanagan. Awan da ka sa mapasamak kanyak iti puder tinobyo. Ayan ni Alden, takasaritak man. Apay, tata. Anya ti pagayo kanyak? Alden, yawid min ti anak mi. Ubing kayo pay. Apay, kabailan yon ti agpamilya. Nilaya ti pangibagaan nyo iti dayta. San kit di asyak, tata? No anya ti pangadeng na. Iso ti masurot. Basta siya.
Pasuro taklaan iti anyaman na desisyon na. Basta ditoy kun balay da Alden nga agnaad tatang. Sa anak nga agbisin ditoy. Taday jabrod da mamakan papana. Binulan apaw itan da ni Alden iti kwartana. Anak, agpakpakaasi kami kan ka. Denggan na kami kumaiti amaam. Ubing kayo pa'y kini Alden. Agadal kayo kumapay anak ko. Jak nga rod kaya atin dag-eskwela. Masaduta kun. Basta makidan na akon kan ni Alden. Siyak nagpakpakaasi kada kayo nanang, tatang. Itadyo ko man ti wayawayak. Dakkel akon. Balasang akon. Kabahala akon ti maisina kada kayo. Leia, agpili ka. Siyak, wano dagiti dadakkel mo. Kat si ka syempre. Si ka nga rodon ti pinilik. Agbiagak nga uray awan dagiti dadakkel ko. Basta da ka iti biyag ko. Agyaman ak, Leia. Talaga gayam anapatagakan ka. Unay-unay Alden. Si ka ti biyag ko. Si ka ti amin ko. Lumapukaw ka iti biyag ko. Nasaysaya at lamapukaw ako dito'y lubong. Ngamin ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Leia. Mangan kan ali. Di ka man nangan itay agsapan. Inta sukunan ti anak ta, mani. Namin adon nga inaramid ta dayta. Ngam natangken ti ulo na. Awan mabalinta. Mani, Namin ano abi nagpagaanta. Ngam awan denggen na. Tumangsit pa yan. Iso abay bayam. Palugodam iti kayat na nga aramidan. ngam kasanulaangan ti masakbayan ti anak ta. Nupilitan ta nga agawid. Ang mga no niya ti aramidan na. Ang mga no dakdakas pa iti mapasamak. Mani, Saan taan nagkurang anang bagbagaken ko, ana? Inaramid tan ti pagrebengan ta, kas dadakkel na. Iso ang makaammo nga roden iti biyag na. Kas ti kayat na nga aramidan. Awan ti maaramidan ta. Basta bayabayan talatan, nga uray awanen iti puderta ti anak ta, bakit? Papanam Alden. At daw ting mga agbabarkada. Umayak mat Anya? Ngampasig kami alalaking agkukuyog. Agbati ka na. Basta umayak. Di ka mapmapano di nakikuyog Alden. Anya? O sige nga Rod. Sumurot ka, Leia. O sige, kakatuwa. Agsiyat tayo lang. Tado pa'y tinagatang arak. Alden, gusto, nabartakan. Agawid takitin. Maburburing ak dito yan. Siyak lang tisan nga umininom. Di uminom ka, mat no kayat mo. Atoy, uminom ka, honey. Ha? Okay lang kan uminom kiti arak, Alden? Wan, basta ka doon na kayos lang. Ala, agsyat ka mat, Leia. Alden, papanamanan. Agay ayab ti barkadak. Adda pa panan mi. Mabartag kan tuman na sumangbutan. Di kan mapan. Saan na mabalin? Saan na naragsak ti tropa mi? No adda absent kada kami. Masikuga kun. Ngam panaw-panawan nakpaila dito'y balay. Mabiitak lang. Umayak ba't nga ruda? Anya? Basta sumurutak kan kunak sumurutak, Alden. lakay, agrubwat ka. Indaray da iti ospital ti anak ta. Anya? Ne, apay ka no? Naidaras sabot ti panaganak na. Daras tayin ta kita di anak ta. Sige, mabait lang nga Rod. Tagsukatakbi.
Agyaman ka tanasalun at kayong agpadpada iti anak mo, Leia. Nanang, Uray basikog ka, agpuypuyat ka. Takasano, surot-surot ka iti asawam iti sa dinuman apapanan na. amangan namin no mapanagbabae, isa ang masapul abantayak ti asawak, nanang. Anya, itataad anak mo, agtalinaad ka lang iti balayo. Di kan ruar-arwar. Nanang, Asikaswam anaimbag ti anak mo, anak ko. O, aday ta. Napaturog kon ti anak ta, Leia. sige, ipaigda mo ni takrib na. Wen. Aday ta. Mapanak matan. Ni, papanamanan ka trabiin. Pagbigyak ti barkadak. Tapno saan nga agpasugnod. Kasangay na ngamin ita. Alden, awan ka duwami ka ni baby dito'y balay. Di na kami kumapanawan. Mabiitak lang mo. Agsubliak madladagos. Di kan mapan. Di nakpagpungtutan, Alden. Apay ayakas ta ka, Leia. Ti kayat mo. Bambantayan na kakanayon. Ti kayat mo. Addaak lang iti sibay mo. Palubusan lakmat ang makaaliwaksay. Apay, tapno nawaya kang agbabae, kasta? Awan babaik. Mapanakon. Naipilit mo ti rumar, sumurot kami iti anak ta. Anya? Saan na nasaya ter aramidin yung agasawa, Leia? Agrabrabi kayo amapan makininom kadagiti barkada yo. Akadwayo ti anak yo. Pati ti anak yo. Mairamraman ang mapuypuyatan. Addan anak mo, Leia. Saan ka nabalasang? Iso nga idyamon ti mapan makininom. Apay ayaman nakibiyang kayo, tatang. Kat saan kami mat nagdawdawat iti kanan mikada kayo? Saan kumanatangkan ti ulom, Leia? Ibagbagami lang ti rumbang nga aramidin nyo. Takaasi ti anak yo. Ammo mi tararamidan mi, tatang. Addan na kami kanal din. Saan na da kayo timang pakpakan kada kami? Tadagiti dadakkel na Alden timang mangto diti kwartami. Iso di da kami kuman pakibibiyangan. Talaga asukir da nga anak mo. Di na kaya ti mabagbagaan. Ay, ad dapay kit din ating mangsit. Idinakidan nan kini Alden. Pagkarit na ti kinabak nang tinakaikamangan na. Kaslaawanen apulos ti kasapulan na kadata adadakkel na iti kasya pa nagsasauna. Ala, baybay amon na kay. Tapno saan ngagsakit tinakam mo. Iwaksimon a panunutan ti madi nga ugali ti anak ta. Ikararagan talaangan ida, agraman ti apuko ta. Alden, mangalataman iti katulong ta dito'y balay. Marigata na ka mga iwan kin ni baby. Ha? Sige. Taibagak ka da mamakan, papa. Umanugot da nga ta. Wen, apay kit tinasaan. May salasaok ka da mamakan, papa. Wen adagos ka da kwada. Di dakpay pinaay apulos. Ta ipatpatagdak nga anak da. Sige nga Rod. Ipakita ta ka nagiti dadakkel ko. Anapintas lata ti panagbiag ta. Tapno saan da tatagtagibasitan. Ipakita ta akabaalan ta ti manangdan iti agbalin akatulong ta. Oh, adoy. Imported a dilatakan sabsabon dagita nanang. Impawit da mamakan papamanipod abroad. Ha? Atoy, ikan kayo iti bagyo. Nanginaabag dayta. Nagapumatlay ja abroad. Kaya't kung ay panagnag ka na kayo nga awan na pulos pa nagbabawi ka na kay asawa iti nasapa. Kas makita yumat, napintas ti biyag mi nga agasawa. Mairanod kayo pa kitdiya, kada may itad mi kada kayo. Wen, ngam na sa isaya at kumamat laeng. No makaturpos kayo iti panaghatal anak ko. Uray saan kami ang makaadal tabak ng dal din. Ado di sa nikwada.
Talon dagiti anak ta Alden. Nga maging kaita na bisyo kalata. Leia, rugyan na kadiman na sermonan. Amumat ajak kayat ti masersermonan. Di dakto pa'y kabagalan na sermonan dagiti dadakkel ko. Si kanto lakit din. Kaano nga ruti pa nagkasarta? Anyat ko na damamakan papa. Saan da pa'y kano ang makaawid? Makumikom da iya abroad. Agkasarta lata na nga ureawan da. Anya, sana mabalin na. Masapul nga at dadamamakan papa iti kaaldawan ti kasar ko. Kaano nga ron nga gawid da? Diyan mo tawan pa'y matibagbagada. O sige, mapanakon. Papanam, inaldaw larumwar ka. At dalamapan ko gatangan ni Plaza. Marabyan ka manan. Wano saan, parbangon tumanan nga agawid kan. Anya ko numarabyanak. Sa anak mo't nga kurkurang kada kayo Itid ko amin nakasapulan nyo. Iso adi ka kung direklamo leya. Nagbaliwan ti ugalim. Saan ka nakasidia nakasingsingpat kanyak? Kaslasanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak Alden. Adula amin nga ipagpagam. Sige, mapanakon. Umay kami man makiturog ka dagiti anak ko diti balayo nanang. Ay katwan anak ko. Nasaya at matampasyar mo dagiti apo ko me. Agam, apay adiyo kadwa ni Alden nga Sana nagawi ni Dirabi Iso di ka matagawi dita. Masurunak. Uraya kasukunan na kami kadagiti anak ko. Apay, napanan na aya. Diyak mo nanang. Kanayo na marabyan. No si taag, siyak tiapaan na. Iso masurunak. Agawid kaming kadagiti ubing tatang. Ne, kung nagmanuurayam ni Alden amang sukon kada kayo dito Jakmut nga ron mauray ang tatang. Iso nga agawid kami manlangan. Mala. Ipasyar mo tumanan dagiti ubing dito'y balay. Samo mo't la ipasyar ida dito'y. No agpasugnod ka iti asawa. Sige, mapan kami tatang. Sino ka? Apay nga da ka dito'y balay mi. Siyak ti asawa ni Alden. Sigan, asino kan? Anya? Anay ko. Di nakpadpadasan si kababae. Tauray masikugan. Kabailak ti makiginubal kan ka. Pangasim Leia. Di ka agiskandalo dito'y. Pumanaw kayon kadagiti ubing. Apay apapanawan na kami. Apay nagisangput kay ti babae dito'y balay. Nadingitag. Ngam ni siyaw iti ayatak. Kat iso ti ikalaysak iti kabiitan na panawan. Masapol ama ikasarkon. Sakbay di panagpas ngay na. Anya? Awanan kay ti bayin? Kalpasan ti ato pa nagsagsakripasyo kiti dandam? Kastoy lang ti suman mo? Apay naarapit mo ti kastoy kanya Alden. Nadingitag. Nga maklunan tatigasat ta. Saan adatati na ituding para ititunggal maysa? Di mo mabalin nga ipilit ti bagim. Ta saan ta nagkalaysa? Ken kang ronaan ti amin? Saan kan nga ayatan? O anya, naisagana mo dagiti balon dagiti ubing ama pa nag-eskwela anak ko. Uwan nanang. Sige, taitulod mi idan ije pagadalan da. Bagay. Kaya ba mo dagiti ako ko ta? Maladaw da, di pagadalan da. Wan lakay. Nanang. Nananana, apay Leia. Apay nga inarakop na kanak ko. Pagawanan da ko man. Imbagbaga kiti kalabas nga awanan di masapul ko kada kayo kanitatan. Ngam nagbindutak. Kasapulan kayo gayam. Nang ro na itatamay sa ako na single mom.
Na kayo matlagayam ti pagkamangag. Isa pagawanan na kumang. Ala, libata mo ita anak ko. Anya nga nay. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim iti lalaki asaanin ang mga yatkan ka. Sana balay, tasuportado matlatan ni Alden dagiti anak yo. Nga uray at ang sabali a pamilya na. Wala daw ang nagiti apo ko ta. Pagawanan na kumang. Ang yaman nakiti kinadungoyo ka nagiti apo ko yo. Nagbali na kasukir ka na kayo. Tinangtangsitan kayo, ngamda kayo matlagayam ti makatulong kanyak ita. Tawanan akon. Mala, hustol. Di ka nagsagit. Patpat ganda ka. Isa nga oray niya pa itinararamid mo iti kalabas. Mapakawanta ka lata, anak ko. Tinapateg na amiris mo dagiti bidot mo. Kad leksyon kad kadayta, anak ko. Anya po kisti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kon amare, makaamukan. Kita amon diya maibagay iti narakab nga rupak. Papintasan nak nga perperme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupam, Lin. Ngam, apay no padasam mati siyagi. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanyak anya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pala gulimat. Dukod-dutan ka makitam. Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakak. Anyat pasol na. Masurunak. Tila pagpagatang na. Awang nga kwarta. Agulimag kan kunak na may sa. Ay! Di ka Veron, di mo layatan iti baot, Anyat na muna nga, kat duwala ti tawin na. Anyat kahit nagatangin aya. Gumatang kanoy ti ayam na. Ken mangan kanoy ti ice cream ka o magkwarta. Ha? Adoy, ala, in kay gatanganan, ading, tapno agtadnan, ala umpay laing ti duwa gasot, Umdas ayamot dayta. Kurang Anayo mo na limagaso. Taigatang ko iti sidaan ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod, Adoy, ala, in kay gatanganan ni Balong iti ay ayam na, takaasimot niyag sang sangit. Talaga nga nalayang kangagpukis, friend. Iso nga kayat ko nga si katimang pukis kanyak. Talaga nga papintasam teropak. Ay, na! Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Talaga napintas ka. Sigud napintas ka. Hindi ato ti bayad ko. Bagi monti supply na. Anya? Allah! Imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin. Ay, saanan? Ay na, agtala ka man. Amok tirigat mo. Iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok nga awan maigigam ang mga kwarta. Iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman nak, Lin. Nagsaya at kaunay kanyak. Unata na saya at kamot kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso. Ngam awan mati maigigam ang mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak mat ngamin kadagiti kakanak kak. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot tun kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imot. Ngam, panunutam matibagim Nalo kaya ka nga minuna kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyam. Ay, maasyanak kadakwada, Lin. Ngamin, awan nagadalan da. Kat marigatan da makastrik iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Ngam adamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadalam mo no awan. No talaga nga
Desidido ka nga agtrabaho. Ado ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir ken kuana no panawam? Kadya asawa ka. Dagdagam nga min ta iso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin na doon nga imbagak dayta ngam awan dangdanggan na. Di nakmatikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ije Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Wan manong, ikari, no adda akto ni abroad. Agbayad akto adagos ken ka, apaman nga agsweldo ak. Apay nga kasta. Unfair ati kasta nga aramidam. Tulungam ni Viron. Ngamsyak, saan? Katkabsat na kami adwa. Marvin, unaan ta kumapay ni Viron. Tabarang maka-abroad. Tapno sumayat mat ng tibiyag da. Isyak ati unaam atulungan. Talalaki ak. Pangaramata may ti kwarta aya. Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na. Awan kwartak, Marvin. Aglunak pa ilaang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylak aman nak, kabagais. Marvin. Adda pa paborito makabsat. No di nag-idiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagais. Ay, sige. Bayam. Takitaag no kasano ti pamayiak. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulan ng tinapalapas? Di ka kadi pa flight? Pagkawanan nak manong, ngam na peke Aniya? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyam. Saan ko ngayon tuloy tinag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, adda recruiter ang nangawis kanya. Napeke akmatan. Aniya? Kasano nga rodem? Sabi inut-utang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, manong. Jak nagayatan. Iso sorry. Dahil tangamen, timadikan ka. Maray, itad ka nga itad iti kwarta katag iti kakabsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Nawalda sa aminin! Unay mo't nga minin dagiti kakabsat ko aya. Ngamala. Anya nga rod. Tulungan tapno mabayadan mi dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka dagiti. Awala ta mo kaon. Nan, kwarta man kita. Dahil naggumatang iti sinan. Adda si na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ka. Ikan na kiti limang asot. Nabartek kayon, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di lang ikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba single? No imutan nak ngamam? Ay, lagi-lagi pa ma? No saan nagabukan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Alala, ikanak iti kwarta. Wano aglawak. Burakag amin na plato kas katabasaw. Pati sarming titawa, burakag. Ay, mabitlaing nga rod, tatang. Si Kamat Gayam, Lin. Nakapasyar ka, Mat. Sumar ka?
Uwanta, awan mat gaya man di parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inlako takin kukwa. Iso nga awan trabaho kitan. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron dagiti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad dat. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daduma a parlor. Kompleto damat kanon. Ala, baya amta agda magakadagita amamok. Barang adati pang isarakandakan ka nga trabaho. Ure babaonin ditan, Lin. Basta do pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwin Nasasaya atin ti adda. Ure basit ti sweldo. Ngamtay awan apolos. Kabagis, adda amok a-fly now pay later.Ag-apply kay Jayan.Ag-abroad ka kiday. Unmat nga min, manong. Manumot lat sweldom kas babaonan dito ingay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabroad ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Ano saklangan? Basit nga rod ti sweldom dita, kabagis. Agabroad ka kiday. Uray tawan mo ti gastusam. Ta fly now pay later day jay. Unmat nga min, manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami nga ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagrigat a panawan dagiti anak mi. Si kata agabroad, ta single ka. Si kalangan tinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumat nga awan permanente a trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto. Saan da kanto abay-bayan, dagiti kakaanakam. Isudan to timang taripatoken ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kasumakita mo, siyak lang tinangitulod kin ka dito airport, ta sadot na giti akakamsat mo. Panunutom na kita arigat ka, alak ka. Numapalain, jak kaya ti agbiyahay, ta maulawak. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, maikawaak. Mayadayo akon kada kayo. Talaga, kasta? Aganos ka? Ulitek, siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasyak to timang iti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Mala, happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Anyamatan, di upay lang amin ibagat agpaisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga rod. Apay aya adidak patsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na emas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari. Biron, ibagaman tagpaisaw. Ay sus, di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan! Nakalipat ay hindi kabsatyaw! Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa nga agabroad. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro day jay. Ngam, pangus-usaran na lang at iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah. Bayan yaw, talo umawag, pagong taktuman, kimutong agaw, tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko, awanan ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapaada tayo na. Ay, unay matindi kastoy, magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun, nakapay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guranyo, kararagan nyo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na.
Tapay nga saanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wanuguraan nyo. Ikararagan nyo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya nati pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat ati rigat na ija abroad. Manang Lin, imbes nga mang namnama kayo latan iti-itad na. Agtrabaho kayo. No kayat mo, ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay atrabaho ti pangisirkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmanihuan na. No kayat mo, mapangkay jay ta okay matiswildom ijay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso ngamin nga pimanaw ti sigod nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo iti kabsatyo. Hantay nga mo no, dadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmutan nga agpareknan. Sapay ko tawan, Manang Lin. Makonsensya ak, no dadaga sa mapasamak ken kwa na. Isyak ti kang runaan anang pilit ken kwa na nga agabrod. Agyaman na ken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga aramidam ti kastoy, tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Diyak ngamin magustuhan ti aramida, handa man lang nga mapanunot ti rigat mo itabrod. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta, basta ti imbagak kanya da. Amangan no adanda kas nga napasama kanya, isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado ngagdandanag da. Bayam nga agdanagda, tapno mapanunot da matibidot da. Lin, Pangkitaan ano napatagkamat lang kanya da. Adaman kwarta, muno awan. agyaman nagiti panangisakit mo kanyak, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit, kat jakton agsubli dito'y abroad. Mare, dakan. Tatang, kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Amam ko kwa, mabidlaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Tatang, kadya ko nagsubli iji abroad. Anya, ne, abay ngay. Kwa, basta, diya ko nagsubli, tatang. Ne, abay ngay. Anyalat ko dito yan ngay. Agparlor ka manan aya. Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga ron dito ngay. Ginanaagpay, tatang. Anya, abay masapol? Ay na, saarin niya oso da ita, inana na ita. Tanarigat ti biyagain. Malaksid lo aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga rod tapno dalat ta pagsapula, manong. Uwento, saan pa nga ita? Paginanaagpay, Veron. Kat, adon ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan ni tinabayag. Awan, Veron. Tada na nga ramata kiti kwarta. Ni, nangaramatam nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, adi. Kat, apay ngay, nangaramatam nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Veron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram manong. Di mon problemaen, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok day ta, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makitkita rumor iji balayo. At da ije balay agpadpadakal. Maturog mangan latkuen na. Ibagayo nga minatag trabaho.
Apay nga minanagawid, kat nakabroad lang arudan. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Ha! Jakam mo Simadot matan da jakab satyaw. Masurudak. Masikurana ka mangkit kita di balay. Jela agil ilad tar aramidin na. Agmalmalem nga agil ilad. Kat, mandaran yung matngamin Ay na. Ungetak nga unget. Ngam awan madangdanggan na. Ma-stress lang. Nan, tasyak man ti mapan mang sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailad ka. Apay, awanan terapap mo itibiyag. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang agtrabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na tas ikatikad kadwana ti balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo nga ramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa'y. Biron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho agtumatan. Pambar? Sa bagay, kastamot na talaga ti kanayon nga irason na iti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga oray saan mat. Ngam, ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay, sus, urahan kan nga agawid, mare. Agyan kan ito'y balay, ta siyak timang tulong kanyam. Agyaman na. Lin. Idak man biit, Lin. Maulawak manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up check up ka. Saanan? Friend, tanaibusan ti kwartak. Kastoy kon. Urayak lang ti kideng ko. Tutan. Awanan ti patag ko iti pamilya. Ay, ala, saan hanggang nga agsawa iti kasta. Ay na, ada ka asin ni Apo Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabalin nga pagpatulungan ta, tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend. Tadyak kaya tamay na yun nagpay apagproblimaan da. Anya? Ha? Masapul nga ibagak. Siyak timang ibagak. Dato ti findings da iti kabsatyo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya? Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siyak Pangalaak nga iti kwartak. Nagaduntupay nga utang kon. Di nakarkaron yawan kwartak. Kat agtitinulong tayo Agsolicit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agremedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka, aduter aramidak. Di nakarkaron kanyak. Adaw ti agur-uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan ba't lamutay. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo, ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Edi napig sa pajagayam ko. No agkid daw kayo iti kwarta, itad na nga dagos. Urawan mabate para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan nyo matati ado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandan itad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw edi adan rek-rek na iti bagi na. Taingat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay so ti agkasapulan iti tulong yo, talikodan yo. Kapamilya yo pa'y matngaron. Anyat klase yung nga tatao? Napataglang di tao kada kayo, no ada pa kairanudan yo. Ngam tagtatawan ng kwarta na kasta kayo. Akaslasaan nyo nga kapkapin ano. Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglag ipan nyo nga narigat, ti makarma. Manong,
Kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo tungam. Nagpusyaw ka. Mayatlat tamat. Agyaman na kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasim at tantilangam. Italaan na ito ay. Patsik nga gimbagag tumatlaan. Anak ko, pakawanan nak, konak no, agpampambar kala ide, pakawanan nak kuma. Uri siyak. Pakawanan na ko mamanong. Diyak ninamnama kas titi pagtungpalam. Sapay ko matama pakawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala, gustuhan. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan? Tas ibibiyagak pailaan. Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo manong. Patpat kanda ka, kandimi kaya tamapukaw ka kada kami. Agyaman. Patpat gan kayo matunay. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin inumay Warli tang anak ko. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasanaw, kasla saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold. Anya? Naluto ka din, si pulutan me, litang, bakit? Itay pa ilang rurayan me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan? Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanal buong. Anya? Kanal buong lang, nagbutang kayo. Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. So, nagpaputok na. Anya? Awan di rin ba nga pagtanaga? Bakit? Awan tigyera mapasama. Nag-aawitin na kita kakadwak, bakit? Saan ka di ngayon bagak ngagdigos ka? Madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Agin na naakbiit. Nagado nga minti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Maala, mapankan ijay silad kat maturok kan. Anya? Umay ka ba na? Anay ko! Di mo masmasan titakyan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatanggan di ulam, Lita? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasama, Arnold. Napambanuga. Saan lagay tatiramidat kan ka? No di mo pagganti kayat ko. Nawatam. Ada ibat ko anak nga si daan nyo, anak ko. Kapuros dagito'y anatang. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, litang, ha? Anyat na ba sama kiti pingping mau? Limitam mat. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskasaw? Naglitam day ta pingping mau. Anyat na pasama ka nakaw. Kuwang. Adalasan mi ang nagkinaawatan kini Arnold idirabi nanang. Iso ang akabil na. Anya? Tiyawanan ba in alalaki? Kabailan na kagayam akabilan? Nanang. Idarom mo ti asawa manakaw. Sana rumbang ti naramid na ken ka. Aglablabas day dya a tao. Saan, nanang? Mabutangak amang idarom kan kwa na. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarom mukit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mo ta.
Kadyak nangag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo, litang. Arnold, Padasang tagdarom. Takas kay kanyak iti inam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinam. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold, Tamdangan ang dayta. At iti kwarta, litang. Gumatang ka kadag iti masapsapul iti balay. nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kid din ti kwarta tayong kagumatang iti abastor iti balay. Arnold, Alamon! No kayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mabangkag pa siya, Regimon. anya, Dinakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta do ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sangal daw alitan. Awan intensyon ko saktan tiriknan. Arnold, Lambing ko lang tayo jay. Kasla di nakamam mo. Ay ayatan ka. Sana ka dakas nga asawa. maturog tan. Ad alaman tirabi. Ad apay kutim inton pikan. Sana pa'y nga agtuglap. Bakit? Ay nanagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit di. Sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Jak amaw no niya ti sawag litang anak ko. Apay ka din, anang. Adan samot kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, anang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaruman nga inisuman nakitay limaba si Jabalay. Anya, Nagpakadapay kidi kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslaawan dakas ngay naramid na ken ka. baybay anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Wan, nanang. Iso abaybay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. Mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali di asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay na madamdama bakit? Agluto ka iti naimas apulutanin mi ha? Wan, Arnold. Kain ay, di ka agsuot iti nakiti nga shorts. Diyak kayat nga da sa balay ang makakita iti gurong mo. Anya, Agpalda ka iti nagayad. Agbado ka iti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. anya ka din day tangay bagbagam. Naisam iti babae dagiti kakadwak. Diyak kayat asika ti pagpantasyan da. Arnold, Laglagi pang timbagak, nay. Hala, nagluto ka iti pulutanan ni. Taumayan, dagiti kakadwak, ha? adto yan ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakat. Wala, agsubliya ka dago sa diyo nagtipalay. Tarasam. Wan, Arnold. Apay ang pinapanaw mga dagos ti asawam. Inyawatam ko may ti inuman na nga arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka rin. Among pare, nagpintas ti asawam. Nagamo ti rupa na. Anya? Iba kam lang, nung nauma ka ni ti asawam, ta sublatag. Anyat kinunam. Sublatag ti asawam, no dimon kayat kunak. Awanan ka iti bain. Apay nagtalo ka nga eh. Natimat! Apay atinong panak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di nga imbagakan ka adi ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, jak matinaramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Diyak kaya't apagpantasyan da ka ti sa bali. Arnold, Ay ayatin kalitang. Diyak kaya't ang maagaw na kati sa bali kanya. Itepelaki kita na Arnold, pare. Apay. Masakit tinagamukan ko na Rizaldo. Tsak magustuhan ti panangdanog na kanyak. Hasta aya. At tanto aldaw kanyak na tatao. Nawaya pa ita ngagpag na pag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya?
Pag-urayak lang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Santay nga ita, ti panang likidar ko kenkwana. Sanong ngayon umaulan na ka. Agpanunot nga na imbag pare. Anya, Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold pare. sana ka mabutang kenkwana. No ko naman nasigla. Nasigsiglatak. Lamwag tinapasama ka dyan lugar yung kabagays. Nagiti pa yan pulis tinagaapa. Ay, kabutbutang. Kabagays. Imbes ada Arnold ti mang protector ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda magti pagbutbut nga nagiti tao. Saan mat ngamin apulis kat dakas ti ugali da. Mairamraman laang dagiti nasaya ti aramid na apulis. Sa bagay, husto ka kabagays. Adaw nagiti mapagtalkan a pulis. Ang adalat tama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutag ni Litang akaanak kabagays. Kanayon adangran ti asawa na. Anya, Mabutang mat nga rod nga agdarom ni Litang. Tamangan kanunudakas ti aramidan kenkwana ti asawa na. ha? Ay, alangan na baybayan na akabkabinin natan ti asawa na. Mati kabagays. Pagawanan nak. No nadangran ka man ng litang. Nabiglak lang. Iso na aramid ko tikas jay. Arnold, Sana na maulit na jay bakit? Saan ka napasakitan? adon adaras nga imbagam day ta kanya. Ngam ulitang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man na niti pamakawan mo. Promise. Talaga saan na maulit na jay. Arnold, Awatom latan ti ugalik. Nung daduma. Diyak malapdan ti bagik ngagpungtot. Sa anak matadakas nga asawa kat. Arnold, Litang, ayayatan ka. Kaya't kang araw ko ni tinayrot. Mailiwak manan kan ka. Nya ti planon pare. Ibagang malagos kanya at numalpas si parekot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amo ti burik dahil nga Arnold. Agagatiran ti ramay ko amang kalbit iti daytoy pare. Relax. Dumteng tulap ta dahi ta panawin. Saan ay ang dati illegal nga aramid na dyan Arnold? At damat ta talaga. No kasta nga rod, at damot mawawat na nga uminto, nga aggapo ka dagiti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. Umay kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantang nga rodan, Boss Dinis. nagadumanan ti bilbilangam a kwarta, Arnold. Nagkapunda kita a kwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit-kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartam. Gimatang kapayan iti baro a motorsiklo. Ay, magidasar ka man iti pang malaman ta, mabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarad, makantan. Itay pa yung mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang, anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Italaang amakitak day jay alugan. Itay pa'y nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka rumo jay driver. Ngam awan mo ti tao arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sabalit agparparik na kanyak litang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Ayun. Abi nga, palto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidam. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Asino ko mati makayatura da mga report kanyak. Mabutang da mga report kanyak. Agawid tan Arnold. Nabarbartak ka. Mabutbutang lakit din dagiti kaarubakan ka gapu iti aramidam. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidam. Mabalin ka ang makaswan iti kastang aramidam. Tanag mo na yan. Awan ti makaitured nga gipulong. Kabutang na kita. Anya? Mabutbuta nga kabagis. At ang amin sa bali amadmadlaw ko.
Anya na itamad madlaw mau kabagays. Pasaray makakita ak iti tao, asaan kumot nga am mo nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpali iwan day dya tao. May lasin mo kanit na dya tao? Diyak may lasin launay ti rupa na. Gaputan nakakalugong ken naka-face mask. Patyak kasabali a tao day jay. Kabisadok amin a tao iti lugar may. Agan anad kayong arod kabagays. Ang mga no sabali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kon ngagbayag. Patuluya kaon. Yala kabagays. Agyaman na kitintid mo a prutas kan natang. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak niya may sa baboy ka. Ikan kayo mag iti libre a sidain niya. Pasensya ka, no naladawa ka. Oh, paya nagbayag ka na gawin. At nakadilalaki ma. Anya lalaki asasawom, Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitang. Lalaki ti kinasinarak mo yung tsindanan niya. Saan apod no dayta, Arnold? Dahil ti tinandanam. Iti ka nito amaamuak nga dalalakim. Dagas ka kanya. At iti umuna bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na niyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal kumutin ti amin. No kasano ti parang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko ana dalos ti pananglikdar mo kan ko ana. Di ka agimbati iti ebidensya. 100% anadalos ti trabaho ko, pare. Saan ang agdadamot ti kastoy, pare. Di kalidad ti trabaho. Ngala, si kangarudan ti makamukin ko ana. Agsinatan dito tama nga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, anaidasayon ni Arnold. O Arnold, kumusta? Kumusta ko ng kanya? Uy, kumusta ka kuna? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo. Siguro, adon tinaliksab mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal a pagsusugaran na niya. Ah. Jack kaya ti tinorti saon, Dennis. Aganad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasaon. Saan saktagan ang Arnold? Sika, tirumbang nga akanad. Aniya. Amangan pa kiti, no dahil tuwin ti maudi pa nagsarita, kan panagkita ta. Aniya. Asidiga ka ti balay dalit ang akanakak. Nagnaako na, awan mo't malunga naka-tricycle. Inay tuludan iti sidainda karne ti baboy. Ay, kartinak pa iti magna. May lasin ko na nakatakder iti abay ti nakaparada akot say iti adayo apasail. Ano tiraramidin na itatao di tao eh. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Nay, ana sumungad ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan na tinakamotorsiklaw. Najayan. Pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw. Awanin ni Arnold, nanang. Natayan ti asawa. Ay, unayan da ito yan napasama. Kabagay, na'y matangap tinapasamak. Anya, Diyak mo ting pagaraw. Adi kaya mo Arnold ti urayin na apaltukan. Amok ti rupa dyan ang paltukan ko ana. Anya. Talo alawas kalpasan tinapasamak iti asawam na kumagadagaw na iti suspect kat nakabalod da isan. Walang kakaduwa na mutla ang ti mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam.
Karaman mo't lagayam ka nagiti illegal nga aramid. Isong matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold akwartana. Naggapo mo lagayam iti dakas day jay akwarta. Nagpulumot lang ti asawam litang. Kun saan na nagbalin ano saya at nga asawa ken ka. Gaputa pinaspasaktan na ka. Uncle, Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol itilintag. Kang runan ti amin. Dakkel ti basol na iti Diyos.